نهاجی بشاکو بویرن یعنی مجارو بویرن کودنا و هفته ده مهره خال روجا و کردستان خستن دوی بشه جی نویسکار و روزنامه‌وان حواله میهجا ماموسته فهیم عشق میوان مه لیبریا کو ام با ماموسته را با آخرین تخازم مجاره بیجم جواره و نوچه آویجیم گهدار بکن هفته در باسبوی ده شو مجار حريك ومراخ جبو من الروجافي خست مثلا قرتين آزادية زندانان ده طيبتي قرتين نخوش بدا حزاران كرد زندانان دنا وجالية دولة ترك و راستي هوفيتيا كبر مزن تين وهر وحال هم بری و هویتی جی بر خدانه که مزن تکرن لآمده لوانه لازمیره جبو سربست بردانا و آزادی اب تایبتی گرتین نخوش چالاکین تل دار خستن ام به هفره لنوچه خو با تماشا بکن تماشاوان هجا پاش جی ام وی مجاره به ما مستفهیم شخره گوتو بیش بکن جبو بردانا گرتین نخوش لدجی ظلم و فاشیزم لزندانان چالاکین نوبت عدالت دومن دروجا 208 نهان ده مالبات دی سال بر عدلی آمده بود لسرناوی مالباتان رشاهات آتا آخوی و گوت ام نمرنه عدالت خوازن خوام براز زارگی من نمرن تابوت زارگی خوام نینن امشبو من ناز زارگی خوام رونشتنه ام ناز زارگی خو نخوزن ابز ایفازه وانی تبرا نشوتینن برا نخوشه میگران بردن رشاهات آتا لدیجی ظلمال سر گرتیان بانگ لهر کسی کرکو پیشگیری بدن تیکو شیناوان و البر عدلیا آمده دست به چالکیا گریوا برچی بونه بکن زارگی ما گرابا خویا بناموسو بشرف کرنه امش زارگی خورا دین دارن به تومی جزا ویرام دین دارن براوره ام دست گرابا برچی بونه بکن بجی برخوادانا زندانا بجی برخوادانا زندانا حتی دم لا خوینه جانی مدابه می برخو بدن بجی برخوادانا زندانا لوانه چالکیا مالباتان لبر عدلیه دوام کرد خزمین گرتیان نونرین ریخسنین جواکی گلک کسین دنجی بشتاری چالکیه بون بشتاران دست نشان کرن کل سرگرتین سیاسی حقوقا دجمناهیه تیمشاندن و بانگا عدالت کرن پشتی چالکیه ولاتیان بری خودان چالکیه یک ایلونه یا لقادا موسانتر لی ازمیره جی دایک و خزمین گرتیان او نیزی 4 مهن لقادانه یک جوان جی دایکا هزال قایگسز آحفته و 2 سالیه جبو کوره خوی نخوشیا پنجه شیر یلما سونجاک و گرتین دن این خوش تید کوشه هزال قایگسز دبیجه و افضل حتی کنگی بدومه جهر مرنک دزندانان ده دستلاتیا آکپ مهپی بر پرسیاره عدالت اتخوازن ام ایسانت اتخوازن براف خوین بسکنه براف سواش بسکنه خویناتی که براف سواش بسکنه برا دولت دانه بهم تشکی نخوازنم تر بارش اتخوازن اما شیتی اتخوازن هیدی بسم بله تماشاوان هجان حاجی دیویسکار و روزنامه‌وان ما مستفهیم شق مره ما مستفهیم دمات خوش به سپاس اجدر سرچبر صاحب زور سپاس برای ما مستفه براستی برینه که پر مزنه بده هزاران گرتین آزادی جین و میر یعنی راستی هویتیه که پر مزنتین بلکی میناک نوی دوی 100 سالا 21 دلت دورن دنیای ایدی نمابن دوجی برنامه ما هبو نظام تدید یا ندید دنگ قلبو بدهان مالباتين قرتيان هر یک چیروک اکواه بو بامستا یعنی براستی جی کذبا مرود شوتی دلی مرود دشیا زاروک جوان 30 سال زندان دانه و لسر کرسیین اوی ام بیجن سقطا دمشین نخوشین پنجه شیرن بگشتی ترکیه و 100 سالا 21 روشا زندانان و گرتین آزادی بگشتی لترکیه چی بیجم بامستا کرم که رز سلاوی خوشتره جو همو تماشاوانان رو دشینم برای اجدر ده 2021 ده دمایه 2021 ده کوملای مافی مروان راپورتکی وشاند نها براستی ام زلالی نزانن لبس او راپورت دستمده هی لور دبیجه 1517 گرتین نخوش لزندانانه و جوانا جی 657 روشوان گرانه یعنی پنجه شیرن و نکارن تناسره خو جیانا خو بدومینن گلک آستنگی وان هیه روشا گران دنه یادن جی ای سال تنه سالا 2022 andı de navbera 8 mahandı 44 zindani
jiyana xwe li zindanan wenda kir, li zindanan şehîd ketin. Yani çil çar kes li tevayê dinyayê jî tulê binerî hejmarekî gelek mezin û giran di zindanan de di rewşekî wisa de İşte bala mıçan mamuste do hin minak çebur ez gotna tab şekir dibrim. Yani gotin yani heft roje wa mane deh roje wa ma hekmane ku der Kevin yekser dibejin mirin. Yani İbrahim Yıldırım 68 salî bû. Êku meha tevagê de yek davêna 5 roja de sê kes jiyana xwe ji dest dan şehîd bûn. Yek ji wan İbrahim Yıldırım e. 68 salî û sedî nod û şeş laşê xwe nikare bi kar bîne. Sedî nod û şeş. Yani belki çar tiliyê tenê maye. Ji berdana wî re jî 10 roj maye û nehat berdan. Li hepsê mir. û her wiha yani dîsa meha tevagê de pazdê tevagê de berê hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk li Batmanê bû Mehmet Candemir 60 salî bû. 60 salî bû jiyana xwe ji dest da. Dîsa Bazo Yılmazê 67 salî. Ew jî yek rayedarê HDP bû li Rihayê. Ew jî vîya wayî yani hemû ew insanan ku lazima bên berdan hepsa de jiyana xwe ji destan. Îja sedema vîya jî çi ye? Saziya tibba edlî heye. Yani saziyekî dewletî ye. Ew kesên ku nexweş tenê dikarin ji wir raport bigirin û ew raportê de divê gere were nivîsandin ku ev ya nikare hepsê de bimînin ya nikare jiyana xwe li hepsê derbas bikin. Lê heta niha ji bo kêm kesan rapor daye ew jî çawa êdî hatin rakirine nexweşxanê di nexweşxaneyê de rewşekî gelek giran dene û di wir de jî êdî eşkere dibe ku mirina wan nêz bûye ser vê yekê biryar digirin dibêjin ku bila bê berdan. Ew jî ji xwe piştî tê berdan 10 roja 15 roja mehekî de jiyana xwe ji dest didin. Lê saziya tibba edlî hemû kontrolayê destê sîstemê de ye destê hikûmeta Erdogan de ye û vê saziya jî wek saziyekî cellat bikardîne. Yani Tirkiye qaşo niha dibêje me cezayê îdamê sêdarkirinê rakiriye lê her wiha biriya vê saziyê di hepsa de sedan insan tên kuştin. Yani tê bi awakê indirekt tên êdam kirin. Xala dawî mamoste fehîm a herî giring ji bo me Kurda û ji bo min jî ew e doh ji xwe min axaftina de guhdar kir ê malbatên girtiyan. Mijara xwedî derketin ha em ti bangal dewleta Tirk nakin. Bank bikî nekî wek heve yani dewleteke dijminatiya te dike. Saziyên navneteweyî jî mixabin bi erkê xwe nabin û nikarin tişkî bikin. Mijara xwedî derketinê yani gelê Kurd bi giştî çawa xwedî li van girtiyan derkeve. Yani mijar deh digotin malbat bi dehan malbat tevlî bernama dengê gel bûn gotin yani çima xelkê dîn nayên çima bi 10 dayîk 5 dayîkên ku zarokê wan hatine girtin ve tenê lûr bin û bi milyonan Kurd em bêjin li Amedê li Stenbolê li İzmîrê li hemû welatê dinin xwedî li wa dernakevin. Ev ciwanên di zindanan de dizî nekirine, insan nekuştine. Ne ji bo xwe û malbata xwe û diya xwe ketine zindanê. Ji bo me hemiya ketine zindanê de. Ev wisa ev mijareke pir giring e di vî warî de çi dibêje û çi pêwîst e bêkirin banga te jî çi ye mamoste fehîm kerem. Rast mixabin mijarekî gelek giringî yani em xwe jî bi mehane bi salan temaşe dikin di çalakiyan de zêdetir ew kesên ku zarokê wan dayîkên ku zarokê wan zindanê ne hene û çend siyasetmedarên dilsoz li der û dora wan yani bi awayekî girseyî xwedî derketinek çênebûye ev ya kemasiyek mezini kemasiya mehemiye ye kemasiya çapemeniye kemasiya siyasete kemasiya hêzên demokratîke yani di vî warî de em dikarin bêjin ku ew piştgiriya mezin ku tê xwestin nehatiye nîşandan yan jî tiştekî wek ji rêzê hatiye dîtin. Îro li zindanan bi hezaran însan heye gelek ji wana nexweşî me gav kadin hejmara wan da rewşa wan da.
Lê bi rastî jî divê civat divî warî de berpirsiyariya xwe bawayekî kiştî bi cî bîne. Eger civat bi xwe hemû pêk ve xwedî lêderketinek girseyî pêk neynin, em nikarin ji saziyên navnetewî jî daxwazek bikin. Em nikarin vê tişta li raya giştî bawayekî berfireh jî belav bikin. Yani dibe ev tiştên han wek tiştên ji rêzê neyê dîtin, ev sûcê mirova ye. Yani li hember mirovayetî devleta Tirk sûcekî mezin pêk dîne, divê ev sûcê mezin bi her awayî were eşkerekirin û bi her awayî bi piştgiriyekî xurt divê ew dayîk berxwedana xwe bidomînin. Ew dayîk gava tera serê xwe bimînin wê berxwedana wan jî piştî. Ew bi biryarin. Ew dev ji çalakiyên xwe bernadin, lê mixabin ew piştgiriya ku pêwîst e nabînin. Ev jî kemasiyekî mezin e. Yani kemasiya bahsa siyaseta HDP tenê nakim. Bêguman kemasiya HDP yan jî partiyên demokrat û çepgir û êku bi HDP re de îtifaq edin yan jî partiyên Kurdistanî ya herî kemin ew piştgirî dikin. Fakat li Tirkiye ew aliyên ku ji xwe re dibêjin em demokratin, em muxalifê Erdogan û Baxçelî ne. Ew jî piştgirî nadin. Yani divê em dawayekî xurt piştgiriya li hember zext û zilma dewletê piştgiriya hemû dayîkan, piştgiriya hemû girtiyan bikin. Yani ew biryara greva birçîbûnê jî dayîk dane axir dibêjin ku em ê li ber saziyên dewletê biryara xwe pêk bînin, em ê dest bi grevên birçîbûnê bikin. Lê divê hêk û dayîkên Amedê ban kirine, dayîkên Amedê ban kirin gorin tevlîme bibin, em bi hev re dest bi greva birçîbûnê bikin. Divê gere neyê wê ratê. Ew dayîkên ku dilşewat her yek 6-7 salî zarokê wan di zindanê de û ser de jî ku vê rêyê di viya wê bikin. Divê neyê wê ratê civat hemû divî warî de rabi ser piya. Bi rastî jî ev gelek mühim biraya min. Gelek spas mamoste Fehîmî Şêx, ez gelek spasiyat te dikim ku te dema xweş bo me veqetand û tevlî bernameya me bûyî. Silav û rêz dema te xweş be mamoste Fehîm. Spas. Gelek spas. Belê.